ukuthi ngobani ngoba hey madoda ngisho kanje okwamagama asebekukhulumile hayi phela manje izinsizwa aphelele mina ngikhuluma uthando insizwa ethando insizwa leyo uphonsa noma ngayiliphi igama kukuhle ngokubi insizwa uphonsa noma ngayiliphi igama cha njengoba bengichazile ukuthi la madoda ngiwacelele khona ukuthi cha awazoxolelana enqamulo kujahana uchazile kumbethe ngapho ukuthi hayi uswidi ushaya kwagane yakubo ushaya yonke into eqhamukayo umbethe ngapha naye mayebona uswidi ugadla kakhulu ngoba phela uzelele nomndeni ngoba njengoba insizwa nje ufuna ngabe uxolisa kiyo naye akagadla kiyo cha nami ngiyakucelela ukuxola uswidi noma engakacelile noma nje ngiyakucelela uxola umali ukhona kakucelayo kuwe swidi hayi iguqa engikhuluma ngalo iguqa engikhuluma ngalo kuya ngomhlandla wenkomo ukuthi inkomo engakanani inkomo-ke ziyashiyana-ke ngokwama-price lokhu engikuphethe mina kuyiliguqa isicelo sami ngibe sithi amadoda awaxolelane bese ngibeka u10,000 ngapha kuswini ngibeka u10,000 ngapha ngibethe ekutheni lamadoda hayi awaxolelane awathelelana amanzi awaxawulana inkulumo yami ibilapho angazi-ke noma niyakuvumela yini ukuthi kodwa bafowethu niyaphoxa akusho lokhu ukuthi niyaphoxa sesiyavala mangabe ukuthi bafowethu uyaxake ukubala yona kumele ngaphandle mosuku sibazameni hayi kodwa bafowethu inhlonipho ushangeke nisamuzwa ukuthi la awesikhathi usazizakwenza manje bafowethu yabo hayi lezikho nixanxa lokho ngeke usiphathe kabi ngoba phela umcimbi namhlanje abawuqhabuki namhlanje shuthi lo bangumsindi akade vele kuhlosile nje ukuthi kuzoba umehluko yena cha ngithi-ke sengikhona ngemvumo yenu-ke nikhona la ehholweni ma nithi angikuveze lokho engikushoyo ngikuveze ma ukuthi nithi-ke hhayi hamba ubanikele emotweni la abahamba ngazo ubanikele emotweni yabona